Cenjene gledalke in gledalci, dober dan voščim, spoštovanje. Derbi 27. kroga v prvi slovenski ligi bo v Stožicah, kjer se bosta srečala soseda na derbiju Ljubljanske kotline. Olimpija gosti Domžale. Derbi Ljubljanske kotline je tudi tokrat izzval ogromno zanimanja, razlogov pa je več. V prvi vrsti velja izpostaviti, da sta oba kluba v izjemni seriji, sploh velja to za goste. Opozoriti pa velja tudi na njun položaj na prvenstveni lestvici, kajti Olimpija je vodilna. Pa potem Davidson, dobra zamisel in tudi dovolj dobra podaja, priložnost in Olimpija vodi. Ob koncu 5. minute so Ljubljančani prišli do zadetka, potem ko so bili. Širok podaja, Husmani! Brani Aljaž Ivačič. Slabo sedaj Uremovič, Bizjak je padel. Ni 11 metrovke. Predložek Vetriha, širok se odkriva, širok v sredino. Tam pa Bizjak in Ivačič napaka, Ivačiča priložnost za Domžale. Toda prek vrat je sprožil. In prekrška. Na tleh je Ibričić, Alves prečka, Abbas mimo gola. Predložek Alveša, zanesljivi so bili gostje v skoku. Čanadžija, priložnost za Olimpijo in brani Mulalić. Tokrat Miškić, predložek Miškića. Štiglec strelja, pregola je sprožil. Abbas, priložnost za Isaka Abbasa, Abbas strelja mimo gola. Odkriva se Alves. Abbas do strela. Pregola Isak Abbas. Vsi olimpijini nogometaši v svojem kazenskem prostoru. Ibričić podaja, Nikolson brani Ivačič. Nikolson, Zarifović višji, Bizjak v priložnosti, pred njim pa Uremović. Jezi se Bizjak, Ibričić, Meljnjak v priložnosti, mimo gola Meljnjak, obramba Ivačiča. Domžalske obrambe, ampak tega domači niso znali izkoristiti. Franić, podaja Franića, Žužek se bori priložnost in izenačenje. V 91. minuti so Domžale prišle do izenačenja v Stožicah. Osobno sam jako razočaran, žao mi je s ovog truda koje smo uložili cijelu utakmicu. Teško je primiš gol u zadnjim momentima, ali šta je tu je, tako je to u nogometu, moraš do kraja obraniti se, izdržati, ne smiješ past koncentraciju, ne smiješ past sa čvrstinom. I evo ga, kažnjeni smo za to, ali nema veze, mislim da su dečki ponovo odigrali jako dobru utakmicu. Nikakve zamjerke nemam na bilo šta vezano za ovo. Teško peta u 2 tjedna, ali smo bili jako dobri na kraju seta, ali idemo dalje. Ja, definitivno. Uživamo nekako u igri, uživamo mi ki spremljamo, bom rekel, ob njih. Mislim da posebno zasluženo osvojena točka. Nekako težko je bilo prebiti njihov gard. Jaz mislim, da celo tekmo nekako smo poskušali, imeli inicijativo. Je res, da nismo, bom rekel, bili optimalni, taki, ko bi si želeli, ampak vseeno, želimo igrati tvegano. Jaz sem zelo vesel zaradi fantov posebej, da se nam je tudi rezultatsko, nekako potem vsi gledajo na te stvari, ampak jaz mislim, da predvsem je danes zmagal slovenski nogomet, jaz mislim, da en lep, ne bom rekel spektakl, ampak veliko ljudi, jaz mislim, da smo nekaj videti.